Ақсақалдар тобы, жаңа комбандар. Мына ақсақалдар тобы баштап болған екен, федерация деген көз бар екен, игілікті ішті баштап соғатынып. Енді мына балаларымызға, жаштарға, ақсақалдарымыз айтсақ, мақұлдашты, бар дедім. Игілік іс бола береді. Жақсы іс болып отыр деп балаларымыз бардық қостан, комбандарымызға қостан, қосаларымызға. Bana aldım, bana başlaytıran doktora vardı, bardırım. Nerede bilgenler, bazı tutanlar, kadar salma koştu, böyle dedi var eder. Bu salma koş besleyle, onların parakında. Ne dediler? Bizden kapır, hazır ki. Yakşı tavda götürmedim. Salmanda bulak çalmış getirmedim. Acık ya. Çakırak söylüyoruz. O mikrofon orada da. Assalamu alaikum. Hürmetli Allah'a çakal. Aksaray'ın kurgunları, Aksu'yucular, Kalvanlar, Çalıncıstır, Sayaklerler, şu Kırkçil'de, Kırkçil'de Maktacaklar'da Sayıloldu, Üntüma Kulaklar olmaktır. Barık gelip Baldar'da Zile, Kırkçil'de varışar. Çoğunla bizim Baldar, Taşlar, Ortomuğun, Gemiyle kötürüp, Vicdanın suyun tımağıların içireyenini ötürüldü. Dip, Raşan, Saşın, Satiş, şu oturganlar var, satma tutuyorumuzda. Maslahatını ötürdü. 12 Ağustos'ta da kalasa, televizyonlar. Ama aşı bol, Layge koyla, şu memleket tarafından Akçabat'tan Stadyonda, maydanda ruhsat aldı, kula kalasa. Bizim barına tutmaganlar, bilmegenlerine açıp, o yerge televizyonlar. Ayrıktan aile hükümetinin kaşkaslı caylı olsun. Tereksay'dan asfalt bilen barganda 12 kilometre. Kaşkaslı stadyonun vakti 70 kilometre. Yol jakşı, maşinanın bardıq türü var öyle. Sudun cebi, Çonsardın boyu. Sonra keyin şu alıştan жақындан salım koşalısı degenlerge kardeşkayımdan karşılar, anı Nurlan YouTube'dan da kulaklandırap, salam degenler şu bankta salıveresine. Bu жақта ballar dayındalgan barışı kızmakta kelgen aksalardın eserini alıp, rasfatların eserini alıp, başlarını alıp bardığın Akçak verip durabız. Şu üntimak başlagan ulağımız Kulağımıza жақшы başlalı atat. Mına biylik tarafından dağın bardı ruhsat alıp, alan dağın üstlerin salımların koşu atat. Şu can gelgen Akimi'sine de rahmat. Akbay İslam Arap'ımızda da Zan Akimi'miz dağın, Cenab-ı dağın, kolları varsa rahmatmış olur o dağın. El var eken, Türk var eken, ata salkın ulantır. Şu ulağı üstünden uzak uvalmaylı edip, başta atat aksakallar. İlgili aksakallar, el Türk olsa caylı oldu ulaq sattan, aksakallar жақсы bilir. Sizlerge Oşa 12 Ağustos günü varırsa gelip amaçla alıp ketmişler. Şüçü rayonunun ulağı olaktılar, kalası üntimak. Varırsa bir toyga çakırağız. Barınarga tinççilik, amançılık, yaxşılıkta olsun. Şu başlagan işlerimiz yaşlarga tarixta kalsın, salt olup. Şu başlagan adamlardan atı kalsın tarixta. Barınarga rahmat, oğan adam, oğan kızmatınarga razı olmak. Bay olduk, şu toylarımız aman esir götürürsün. Oldu? Ha, cemaat. Assalamu alaikum. Bizlerimiz koşa turganı koşa ustuda kılasa, ıntıma kulağına, baravuz inşallah. Munca faygazını koyup verelim. Kuda kalasa, baravuz, kelgilesilerim. 12 Ağustos günü. Olma. Rahmat. Teşekkür ederim. Assalamu alaikum. Jamal. Sizlarga sekin жақсы болады. Келіп шалып кетіңіздер.
Sağlık koşup turganda imban karşılması yıllardı. Bu şeyi sana öğretsin. Turdaklar жақсы өтеді. Bütün bарлық жақсы. Oyundu şu ulak jastарға daima şu bir yıldan keyin жұмбанып кете тургандай болуп салт ниеттен келген улак чабылып аткан эле сакалар үчүн келиңиздер жакшы улакты чабып кетиңиздер. Болды. Биринчиден şu жакшы оюн башталган кездер bizler şu alış жақындан келгендер şu oyunumuzga gelip ertеңки oyunumuzga катышып кетиңиздер. Şu тынч аман oyunumuz өткөрсүн. Рахмат. Assalamu alaikum, el jurt. Aksı, Valka, Çakal, Öründü, Ultima Kulağın uyuşturduğunu kulak arada ayardık öte жоғарғы деңгейде болады. Алыстан үйген мигрант туғандарыбыз бар. Бұларға бүгін Ембанк açılған. Құда қаласа көзге тайындаймыз тұлғанға. Видеоның астына жайғастырып, ошоға фотоларды. Анан айылдағылар көргө билгенде, бұлардың видеоны көргөндөр деле. Her bir ayın. Her bir ayıldan Ембанкка которуп, аты-жөнүңөрдү айтып, чегиңе жөнөтүп койсоңор жакшы болот. Рахмат барыңар. Кандай астарбы ушуна жакшы нерсе баштап атат. Şu 12-синде Ынтымак улагы Үчү райондун Ынтымак улагынын биздин Алапка районунун аксакалдары şu баштаган экен. Шуну демилгени көтөрүп, şu жаштар чыгып мына Құда қаласа şu 12 күні улакка келиңиздер. Мына если айтпады, мен билбедим деген кап болгон адамдарга неде счет ачып коюп атат ушулар. Ошого салымыңыздарды кошом дегендер кошуңуздар. Анан şu 12 күнү келип, мына аксакалдар кирип, азыр акимчиликке кирип, закон негизинде полный скорый жак, полный атын жалы жеңил болсо, эми бардык условиясы менен оны кылып атат. Келиңиздер аксакалдар. Бардыгыңыздар тамашага ham, улак чапканы ham келип, ойноп кетиңиздер. Ушул аксакалдарга рахмат, ушунчалык уюштурган, ушул бизден кийинки муундарга ушундай эстелик болуп калсын. Рахмат ушул аксакалдарга уюштургандарга рахмат биринчиден.